Pozdrav YouTuberi, danas ću vam pokazati neke igrice koje bih vam ja preporučila. Ja sam napravila jedan file, znači to su sve igrice koje sam ja igrala, znači ajmo da krenemo akcijom, znači Spider-Man Web of Sandal. Ja ovdje dođem vidite, to nema. Samo ću pokazati neke slike, ajde ovo. Znači vidite to kako izgleda, znači ekstra je ovo. Vrlo dobro, samo ovdje vidite. Da, kad sam ušao domce. I ajmo ovdje. Znači GTA 5, znači upričamo svi, znate koja je to igrica GTA 5. A sad sam Creed 4, to ću pokažem. Čekaj, nam se ciljađu, Assassin. Red 4. Znači vidite to pravo slika, vidite kako to dobro slikam, veoma. To je sad na novom trudu, to fajn. Dosta, tu smo završili, ajmo sad na sportski, znači PES 2013, svi znaju koja je to igrica, FIFA isto znaju koja je to igrica, a NBA 2K15, to ću da pokažem. Evo, to je znači košarke kao što vidite, veoma dobro. Znači ja kad sam igrao, ja sam igrao, ne mogu se setim, valjda 1 sat. I to na PlayStationu i na PlayStationu 4 sam igrao. I ona je bila fenomenalna, znači fenomenalna. Ako je skinete, znači vi ćete biti oduševljeni. To je sljedeća vozačka, znači naravno Need for Speed Most Wanted. Ajmo pokažemo to. Evo ovo tu ima i da vam pokažem neku sliku koja je dobra, koja je veoma dobra. Pa evo ovdje, ovo je dobro slika, evo vidite, znači samo naravno, evo ovo. To je ekstra i sad idemo na pucačenje, znači naravno Call of Duty Black Ops, to svi znate. Sad ću da pokažem samo za ovaj SWAT 4. SWAT 4. I znači, evo vidite, kao što vidite, vi ste policajac. I morate da hapsite. I Battlefield 4, znači neću pričam svi, znate šta je to. I to je to što se tiče ovih igrica koje bih vam preporučio.